Awa e sao lava lea fio ngā Iova. O whaia e ia na ngā ruenga uma i le whamaoni. E fia o ia lea mi o tonu ma le whamasinonga. O tumu le lalolangi lea lofa o Iova. O lea fio ngā Iova na whaia i le langi ma au uma o iai. Na whaia i le mānawa alo na whonga. O whapotoina e ia o suasami e pei o se mea maupu e pue. O tu ina atu e ia o le moana I fale o loa. For the word of the Lord is right, and all his work is done in truth. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. By the word of the Lord the heavens were made, and all the hosts of them by the breath of his mouth. He gathers the waters of the sea together as a heap. He lays up the deep in the storehouse. Hallelujah, hallelujah. To you be the glory, power, honor, and praises, now and forever. You are the Elohim, the creator of heaven and earth. Everything was created and made by you, O God, the author and the perfecter of our faith, the source and the sustainer of life, the omnipotent Father, the omniscient and the omnipresent, our loving Father in heaven. And we give you praises, we adore you, we exalt your name. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus Christ. We welcome you, Holy Spirit, into our hearts this morning. And we ascribe you and affirm you for your grace and your mercy, your love and your compassion, now and forever, all the days of our lives. It endures to us. Hallelujah, hallelujah. Iavi ia le suafa mamalu o Yesu ke riso le nei tae au. Wala fai mai ma malefua mai lo nuu mai mātou uma. Whaafetai te le lama. Mātou wala au ma le angang whaaloalo. Please, Holy Spirit, we welcome you into our hearts. Come to bless, come to enable and enrich us and anoint us, O God, as we continue to share the good news of your kingdom. To bless the hearts of all the saints and all the citizens of your kingdom this morning. In Jesus' name we pray that you cover us with your precious blood. And may your guardian angels dwell with us this morning. Hallelujah. We pray in the name of Jesus. Amen and amen. Yeah, let's sing the song. The song says, "Oh, how I love Jesus." Amen. Praise the Lord. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, my Savior. Oh, how I love Jesus, because he first loves me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, my Savior. Oh, how I love Jesus, because he first loves me. To me, he is so wonderful. To me, he is so wonderful. To me, he is so wonderful, because he first loves. To me,
wonderful to me. He is so wonderful because He first loves me. Oh, Jehovah. Oh, Jehovah, Jesus. Oh, Jehovah, Jesus. Oh, Jehovah, Jesus. Awa oia na bua ia lofama. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, my Savior. Oh, how I love Jesus, because He first loves me. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Jesus. We bless your name, your beautiful name, your glorious name, and your precious name. In your name, amen. Hallelujah. Yeah. Vi le tua. Praise the Lord. Tai le tua. Ni tai au tātou. Auria manuia mai. Ilona alofa marana tau singa. Iloto soifua maru tātou wola. And we also want to greet and welcome shalom to our family who are here this morning with us. Yeah. We say kia rana kia manuia to Sister Kala Aolelei from Auckland. Bless the name of Jesus. Thank you, Kala, for joining the live this morning. Ia vi ia le tua, tai fo mafuta marisunga li a o ia church, e fo mai Madruet, ia wa pia fo i se uso ia fa muina manu ia Samuelu mai Samoa, ia mai se le fatua ia Serafido mai Motele Salafai. Hallelujah. Bless you all and shalom to you. Ia pia fo i fatua ia Diana Pio mai au Kilani, ia mai fatua ia Mea Lofa Stawa, ia mai se le fatua ia Niwia, Yele mai o Kilani, ia se uso Regional Director Manasa Aloli. This is the first time ever ile neolanga le UFO kwaisi le Rolani. O filia i se tangata Samoa e vema Regional Director ile Neil Pacifica, ia o le sungale a Manasa Aloli i malfritu ia ti. Ia vi ia le tua ele o se me mita ia e whaftai le tua i le walawina marito finga o le sunga ia Manasa Aloli. Ia whatalofa atu fo i whatua ia Matila Penu mai au Kilani, ia vi ia lava le tua. Amen. Ia o le tātou whasoa i le nei tae au i wa whatisau mawhtanga whaleanganga whamalo si ailo tātou whatua tua. Ia mua mai la lea i le Lukas fulma le lima whai upo e luas fulu. I'm going to share to you from the Gospel of Luke, chapter 15, verse 20. Whai tawina la whasa mua whapea. O na tūlai leo ia walu i lona tamaa. O i loma maua tufoi o ia lona tamaa. O na muti vale leo lona alofa. O mo moe atu ia, o fusi ate ia, ma songi atu ia ate ia. Amen. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Amen. May the Lord bless the reading of His word. The child that needs you most. The child that needs you the most. Ia po le tamaititi e siri o na ia mana o mia ina oe. Mai le mau astasi tamaitaitu stala, one of the author and humorist. The name is Irma Bombeck. Every mother has a favorite child. Every mother has a favorite child. Or every father has a favorite child. So se tina lava. E iai lava tamatiti e au iai.
pena fo tama e ia le tama titi e wow ia le tama pe o le pele le tama al pele le tina ia e la taimi fo le e pe kau ia le challenge o lista miti le si titi pe ava ia tu o tele va per tina o tele va per tama but you just can't help it o le tala na ale tangata le fin tu stalang ia Emma Pampe. But you know what? Good parents try to love all the children equally. But they just can't help it. Pea fa pea ia se tamatiti e alua ia ilo na loto ai ole nganga le te tau ona va ai ia ia sila matilo tātou I whanau who needs you the most why achievements you know our children may achieve something I tono talonga in sports in the area of sports or entertainments or education e mawhai lau na o le tau mawhai tamiti like awards or more sang special awards from school ia po become champion ia lana au salonga ia po se become a good singer an artist o tele ni me mana ia o mo tamiti ona ia leo le nganga sometimes ia tatou matua o lau tamapito siri le and you think this is your best but what it needs to do is to look at who needs you the most whalongo foi lai le tala lea when you read it carefully and he arose and came to his father but when he was still a great way off his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. This is a very popular story in the Bible. We all aware of it. The story about the prodigal son. O le tala winga I le wii fa mo. He spends all his money, all his riches with his friends. And he came back home. Makwa I masa saela balava. All torn clothes. Smell stinky. Langalasay all mega yaya me fanga pua. And starving. Mukwa imolle al mga vol. Al kabrele al fia ai. Ai fa mela kala fa mai wa va ai atu ona tula ile o ye walu ilona tama. And he arose and came back to his father. He wanted something. He needed something. Fa mai la tala wa ilo mama o atu fo o ye ilona tama. Ona muti vale o lona alofa. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion. But this little guy, this poor guy, had an older brother. Or the older brother lai to tonu ale, or the fale, lai to tonu ale ainga. He never thought of going out and spend money with his friends. La look after lona tama, or the farmings and everything he tono le ainga. Or lai look after tama matua, the older brother. Ale ala wa fo imela ukama le kikila le prodigal son. O so mo kwa masa saya ofu ko smell ko fo ye kun fale. Thank God o lawa decide long ma vo fo. He wanted to go back to his father. O mera le utup. O le makoi le leila wa maftanga tama le tamatua. The father had a very good relationship with his older son. The older son took care of everything. But this poor guy decided to come back. When he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. So the question is, who needs you the most? Which one of your children
needs you the most. O ile tangata o lau whanau e siri o na mana o mia oe. O le tama le ua maua lona whailonga, o le teine le ua tauta ua lana au netball, basketball, o le lakapi. Po le tama le ua mawhai o na vea matama pese tauta ua. The best singer i te tono laonga. O ile tangata pito sili o na mana o mia ina o e teimi lea. Yeah. O tātou la mātua, e eita maiti fo i eita tonu o tātou whanau e vai le education. E pena whanau mai e mai. Pe koe ngā mai voi o tisi. E tau le leile mā fau e slow le mā fau. I oisi fo i pe whanau mai e maua i ngase fo i po le suka, po le toto maua lunga, ia poto i ngā mai ese. Which one of your children needs you the most? E peo no whai atu. E tele i o achievements e maua e ta miti mai a onga, whawhiawhianga ta alonga. Ona alu le i o tātou wapea o ta miti le wana whaeaina le ainga. O ta miti le o tauta uai ia le ingoa o tātou ainga. The child makes a reputation of our family. Ua respect e tangata ma ua whaalolongi ai mo tau le lei ai ia le whai ua o tātou ainga. E whangalo ala skama mai lea, skama pipiri lea. Skama le angalo na mata, skama le angalo na vai, pe le angalo na lima peta waso foi. Pe ngungu. We think o le pipiri ele anga, o le tau waso ele anga, o le ngungu ele anga, ona tātou apo ai ara ia, o le waenga leo, o tūlanga le leite le tau i tūlanga mea tau tālonga. I want to challenge you. Te mnao e ia, lui tau ina lo mawhau, ma lo loto i le tae aore nei. Ele ngata i lau wa ai lau whanau, a lau wa ai ta miti fui tono le kalesia. Not only to your children, but in the church. Not only in the church, but in our community. Po whenmena te iai, e alua tātou wa ai tono le community i ta miti atama mai. Ai whatutua ngai ana i ta miti fui e vai le aonga le tātou te whapea. Wa vai le ngaka le vai le ngangu, vai le kuskusi, vai le mafau o nga kako ignore inga lea, and we tend to ignore their appearance. E once e tu mai lumo le ai mai sa ke me o White Sunday kau fai pestara kau fai le kala se ya alu ko e ka mai ki lai ko yo wo foi la fa penga foi ma fo ka ko matua. But you know what? Ele kai mawala ro vai ele tu. God will never make fun, look down or humiliate any sick child. Se tama chichi mai, se tama chichi lei, le tai vai mawala ro because o le vaenga o lana fofanga, it's part of his creation. And the blessing upon the family. So, who needs you the most? Amu ia ni whanau e atama mai. Amu ia ni whanau e malolosi. Amu ia ni whanau e whae ainga, mataure leia ainga. Ai awane i ngalo e ati tātou. Tā ua fo ia i le atua o tamatiti mai le. Remember le tala i le toa fo le o ha manu na manu le toa kai sulia fo ngale nga mai le pela i ola sulia wa ave faka ko ka winga sulia ka ngaka Israel la kan ka malo masu se fo longa mai le pela ai o so ka mai kiki nga la ia nga ave fa malonki nga kausi e kilingi e ko ngor fale or fika e mai mau pe fa pe e nei le tangata le tua le ala fa le kala ki o i ka ka ye ko ngor falo le o ka maro e fi lo ko ka le tua ka maro ala o ya ma ko ya e saya o inga mo wa ile fa malo
ia ngō mailo le ia i o whikwhika mā ngā au o me su e mai e seia. Whea koe le si alwe ke kofu wha whiku i o ka ele ngai ke loa. A o le vai o le mako a parapala ala mo le vai. E ki ngā langa i ka whea koe au ngā kako wo. E le se me singa whai ngō fia ngai lo lea. Ngai lo kofu lalo e lunga kofu lalo e lunga. A umalo le whiku e le se me i kako wo lo makua kako whasi. Ke lea ala malai ki kiri whasi ngō mai ia le kangaka le atua. Uma le lima le ai, uma le ongo le ai, uma le fiku e angelunga. Au hoi wa mamale le pela o kamano. O whea lai a fua mai. It all comes from this poor child. Mari ken kiki lea. She told him. Na whai ele ken kiki. O le tangata le tua, o lo ele whau unga. Na te wha malolo ina, le ngase o le matai. Oi vai lan whanga inga le kua kamiki. So don't look down on any child. Pe mai, pe malolo, pe aka mai, i lau whaalongo lang kaukala, pe vai. Awai ke vai mauralo. Spend a quality time with that needed child. Marka makiki nga. Train them, help, and support, build. Makam whai e whau leo langa o le tamatiti. Ina ia mawhai ona, tūla i mai ai. E ke karikongu iai, i lesi kaimi mua aku. O le a makua i e wa aia se whamangianga le tu. O le koa kele ia o tamatiti whapena sa ngā lulu e i tele o tausango o vai, le ngatai Samoa, New Zealand. No mai mafutanga fo ia tu spa ia riu fo kwa se mai o le onga, you know, ale afa pe lima ia 9 po ia 10 percent. Ale o le vasenga muri ala ia. Ale tai milane nei o te tilo tu ia. So lo mo ala ko master's degree. O mo ala ko doctors. Mai le ka mo fai o le skengi ki nga sa o nga sa college o kile ta o toro ngo. Sai le vasenga piko mawalalo lava le ia 10 le tausanga le na. Umar kwa ka mua second to the last. Pa pe ngar kwa ka longa ko. I mean le kwa ka lua. Pa te or kwa ka longa le kwa ka muri the last term. Ku lua. Mo nga yele le trophy le the most improved students. O mar kaimingi. Alo fo ma. O ni galar kala. Kusa e vai mo lalo ye ka ko 𝐜𝐴𝐥𝐝. Pa te le fa solo mar fa mangianga ale atua i o langa o kamiki. Me falanga e ve malu I tau ya tato. Which one of your child needs you the most? Vai tala rita malo le toe ina le. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Papena mai la o I lau whanau. I lau wanga marolosi, a wanga tamamai, a wanga pupoto wa iei. Ala e sa vali mea, si mea le kok whai mai. O le whaale kongu ia, o le vai ia. Sauloe ngā furuka aipu, sauloe au kalakala u paungo, sauloe lo so sau ngā ruenga. Ke ale wa whaafele o langa o onga. Ale li a kores furu wha, kores furu lima. Nei, try more. O le atua na te sau e wha manuia mai, o e malau tau mo whai. Ai ua le wheo le tai lava, o le matua o le tau matiti, le tūlanga e te tau e ona manuia. So the child that needs you the most is someone that God blessed you to be one of a great leader in the future. Pe a whai rena e te look after matausia lelei. Not only on the physical body, but in his soul and his spirit. Amen? Yeah, taus whale whanau. Au te vai mo walaro I tamiti. E le ngata o lau lava whanau. Au tamiti o le community. Po tamiti o le kānesia. Yeah, may the Lord bless your hearts. Ia pei o le toi ina lea. Pei tato o le toi ina lea. Whai mai
ua vaai ma mau atu, ua iloa ma mau atu, le sau o lona ateli ua masaesae lava ua manongi leanga fe mai, ona muti vale le o lona alofa, ua momoe atu ia te ia, ua fusi ate ia, masongi atu ia te ia. Yeah. May the Lord bless your hearts this morning. La ona I whanau ia onga, ia tu e fōi mai, ia wha pele mai, ia tritu tusa o matamaiti, a ua whailonga tamaititi. Amen. Whaftaita maare, nei tae au e wha manatu mai ai mātou. Stasi nei o vāenga tā ua, o le fōi mātou te vai ai. Te le lawa ina mātou, mafuni la mātou alofa ma le mātou lango. I tamaiti e vavelo lātou, react o lātou mawhauwhau. Mālo losi, ia matele mea le mou mai, a ua whātau wā, alawa le mātou wai, ina I whānau o lo whāpena, anu whaingo ina vai. A ua e whamanatu mai a te mātou, a ua ne I o mātou manatu whātau wā, I se tamaititi, o tamaititi wa e au mai ai I mātou. Pe ono mātou wā wai le ata na e saunoi a Yesu. Na mo musu ai lo au so, a o lau lava upu. Tu maita maiti o mai ate oe. Pe marolosi pe mamai, e iei lea wanoa e avea I lātou ma whamanu yanga, e le ngata I le ahinga o le atunu, a e whapea fo I totono o lau e kāresia. Ia, whamanu ia I whanau nene yaso, ia onga, o pea fo I whanau o lo I whale mai, o whea lava o iai whanau, o le ini meno nofo ai, na mātou tatalo. Father, we pray that you bless all the children, the homeless children, the children who are in hospital, the children who are in school. Mātou tatalo, ia whamanu ia I lātou. Ia whamanu ia whaina I o lātou mātua, whamanu ia whai a onga roa o ina I lātou, a maise o auna whai whi au, o roa o ina ro lātou wola whale nganga. Ia ngale leila wa whio, mai a fua ina le loto matala I whanau, o le poto o le ata mai, male malama, ina ia vi I o lo suafa I o lātou o langa whaafitai tere lava, mo le nei tae au. And we continue to pray for our nation, Australia, New Zealand, Samoa, and all over the world. We pray for the government leaders of God, in the name of Jesus. Whamanuia mai le nei aso, ie o ngā lue, o no lo suafa Yesu o mātou wala au mo le tuai. Amen. Amen. Praise the Lord.